Take a seat, bring your story. Sudi One Table, endless stories. Take a seat, bring your story. Sudi One Table, endless stories. Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome everyone to the first ever podcast, Sudi One Table, Endless Stories. Okay, now saya sebagai host. First podcast ni saya host, nama saya Shasha. Dan hari ni kita ada podcast yang sangat-sangat istimewa. Saya bawakan khas. You guys tahu kan, Father's Day is coming. So hari ni bersama-sama dengan saya ada 3 jejaka idaman Malaya. Tapi semua dah berpunya, dah jadi father kan. So saya sebelum start podcast ni, saya nak memperkenalkan dululah wajah-wajah ayah di dalam kumpulan sudi ni. Okay, yang pertama di sebelah saya ni, the one and only Tuan Haji Jamaluddin, our founder. Terima kasih Tuan Haji. I understand you busy betul, tapi terima kasihlah meluangkan masa untuk kami hari ni lah. Sama-sama. Nampak sama-sama. Nampak orang season macam tu, relax je. Okay, yang kedua dekat tengah, muda sikit. Muda sikit. Encik Khairi, kita punya CEO of Sudi. Terima kasih Encik Khairi. Sanggup juga datang, ambil masa untuk berada dalam podcast kita. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dah hujung sekali tu yang shy-shy. Ni first time berada di depan kaca kamera lah ini nama dia, kita panggil dia dekat sini Encik Azad. Kita punya production executive. Encik Azad, terima kasih datang. So semua hari ni sihat Alhamdulillah. Okay, di hari Jumaat yang mulia ini kita punya first podcast. Saya tahu semua nervous, saya pun nervous sebenarnya. Walaupun tak dapat nervous, tapi memang nervous sebenarnya. Okay, so hari ni the reason why saya panggil anda bertiga sebab you guys are the father figures. Bukan hanya di rumah tapi juga di sudi. Okay, and then you guys also are fathers to your own children. So, untuk podcast ni, kita ada beberapa soalan about fathers. So, kita nak tanyalah semua orang punya pendapat dan juga apa yang anda rasakan semasa menjadi seorang ayah. Okay, so dah ready untuk tanya soalan-soalan saya ke? Okay. Alright. Okay, so soalan yang pertama ni, saya nak start dengan Cik Azad lah. Yang paling muda lah consider Cik Azad. Soalan pertama, kita warm up dulu. Soalan yang senang, jangan risau, bukan KBKK Okay. Soalan pertama, bila Encik Azad lah mendengar, anak panggil apa agak-agak? Ayah, papa? Papa, wow. Papa guys. Modern. Papa, okay. Bila first time anak sebut Papa, what is the first thing that comes into your mind? Excitement. Okay. Excitement plus because sebelum ni saya panggil ayah saya. Okay. But then there someone is calling me Papa now. Anak lelaki perempuan? Anak lelaki. Anak lelaki panggil Papa. Okay. So the excitement is there. First time. Dia dah start panggil belum? Lebih kurang. So maybe his first word lah is Papa lah. Wah, bangga lah. Bangga. Okay. Okay. Sama juga kita pass kepada Encik Khairi lah. Anak tak berapa young sangat. Dia dekat mid range. So first time anak panggil apa kat rumah? Anak panggil saya Baba. Baba. Ya, ayah, baba, papa, banyak panggilan Baba kat rumah So first time you punya first anak lelaki perempuan? Perempuan. Dah masuk universiti pun. Masuk universiti. So first time you hold your child and anak you panggil Baba. How do you feel? Okay. Ni impromptu ni question. Very good. Kita pun tak prepare sangat ni. Kita just whatever answer into your mind. Yes. Okay. Anyway, first time masa saya dapat I was 27 macam tu. Okay. Then baby girl ni, lepas tu first mula-mula seronok sebab ada zuriat, ada keturunan apa semua ni. And then when she start to call me Baba kan, I think about 1 year plus macam tu, dia dah less than, I think about 1 year macam tu. 1 year then they start to pandai Baba apa semua tu. Wow, that one is like a speechless moment lah. Because you feel like macam, I'm a Baba now.
Tu baru macam reality hits macam somebody is calling me baba lah right now. Yes. Happy lah Ya, happy. Selalu anak perempuan ni dah rapat dengan ayah tau. Rapat lah Rapat. anak first. Manja lah ni anak first ni. Yeah. Okay, baba kita ada papa. Kita pergi kat senior sikit. Kita pas sikit dekat Tuan Haji Jamaluddin. Okay, anak panggil apa Tuan Haji? Anak saya panggil ayah. Ayah, nampak? Ini normal. Saya pun dulu panggil ayah seorang. Okay, first time bila anak panggil ayah tu, perasaan. Okey, ni dah berlaku lebih kat 30 tahun lepas. Alamak, takut ya umur nak berapa kan? Okay. 30 years, okay. Basically, apa yang... Jadi, perasaan tu tak boleh digambarkan. Because benda ni berlaku, it's just like a normal thing yang akan berlaku. Cuma apa yang you rasa ialah you takkan lagi mempunyai hanya ada pasangan, tapi you dah jadi satu keluarga. Perasaan gitu akan timbul. Dan you rasa satu yang menakjubkan bahawa ada orang yang kata orang tu tiba-tiba akan timbul satu perasaan daripada diri you bahawa you ada orang yang you cinta, yang akan kata orang tu bukan hanya you akan sanggup untuk melakukan sesuatu. So perasaan tu timbul dengan sendirinya. So this is something yang saya rasa any fathers, kalau dia ada anak tu panggil, dia akan dengan tiba-tiba rasa perasaan protective, perasaan ingin so it's just like that. So I don't know, but that is what saya rasa bagi seorang ayah. Okay, difference tau. Sebab macam Cik Azad ni, dia father baru. So anak umur berapa sekarang buat masa ni? 5 bulan. Dia belum 1 year lagi. So dia belum experience macam mana Cik Khairi dan Cik Jamaluddin punya experience. Lama. So untuk orang yang dah lama experience ni kan, teringat balik satu masa dahulu nampak. Dia punya cara jawab pun macam saya tersentuh lah. Saya tersentuh lah. Macam tu. Okay. Kita masih lagi dekat Tuan Haji. In your opinion kan, orang selalu lupa, orang selalu macam mothers kan. Tapi orang selalu lupa the responsibilities of being a father. Orang selalu terlepas pandang. What do you think about that? Okey, bagi saya gini, untuk ayah ni, yang orang bukanlah terlepas pandang, tapi pengorbanan dia. Sebab apa orang bukan terlepas pandang? Dia macam orang, sebab dianya sendiri akan melindungi untuk memastikan orang sekeliling dia takkan rasa apa yang dia beban yang dipikul. Okay, pengorbanan tu yang saya rasa bukanlah terlepas pandang, tapi itu yang orang takkan rasa apa dia buat. Dia buat sendiri. Dan selalunya dia akan memastikan orang yang paling rapat dengan dia tak akan merasa kesusahan dia. Sebab dia akan memastikan all orang dia tu dalam keadaan terkawal. Itu yang saya rasa bukan terlepas pandang, tapi itulah dia pengorbanan seorang ayah. Bagi saya lah. Okey, kita nampak sebenarnya apa yang Tuan Haji cakap ni betul. Sebab sometimes people forget tau. Seorang ayah ni responsibility dia macam mana. Sebab orang selalu nampak ibu, orang tak nampak ayah. Tapi sebenarnya ayah dia punya jaga tu, dia memang tak nampak. Kadang-kadang orang cakap ayah ni susah nak cakap I love you. Betul? Susah sangat nak cakap I love you. Tapi sebenarnya dia showcase tu more dengan cara. Betul. Perbuatan dia hari-hari, dia punya apa yang dia bawa untuk keluarga, untuk anak-anak dan lain-lain. Betul. Okey, kita pass kepada Cik Khairi. Benda yang sama Cik Khairi. Do you think that people selalu lupa terlepas mana the actual responsibility as a father tu? Okay. Basically pengorbanan yang orang tak nampak tu, that one clear cut. Okay. Saya nak add on benda ni. Siapa yang tengok Papa Zola, they will know lah. Okay. Betul. So it's a very very clear cut on macam mana bapa punya responsibility. Saya nak tambah satu benda lagi yang orang terlepas pandang. Dia nampak macam okay, father selain daripada dia lindung keluarga apa semua ni, sebenarnya dia juga yang mencorakkan culture untuk anak-anak dia, mencorakkan perihal untuk anak-anak dia. So itu antara benda one thing yang banyak orang tak perasan. Okay, especially bila father, you must show that how you handle everything lah. Maknanya kata kalau you handle issues ke, you handle cara nak belajar ke, you handle apa-apa ke. So that is ni. One thing yang tak ramai orang perasan adalah how to handle as a father, how to handle wife and also a woman, anak perempuan ataupun perempuan. Perempuan ni cara nak jaga dia
tak semudah itu. Yeah, different. Okay. Yeah. So ramai lelaki anggap biasa je macam okay dia dah kahwin, dia dah ni apa semua ni. But when you tends to rasa macam tak berapa tanggungjawab because sudah ada anak, dia tak rasa tanggungjawab sangat dekat wife dan ni nanti anak akan follow. So that this is something yang saya rasa ramai ibu bapa tak perasan tanggungjawab tu dan benda tu perlu di-highlight semula. Saya rasa apa yang saya juga perasan kan, dekat dalam satu organisasi lah, that means family dalam rumah, orang selalu cakap father yang mencorak disiplin anak-anak sebenarnya. Katalah seorang ibu marah, kadang-kadang anak tu tak nak dengar, tapi suara seorang ayah, walaupun dia tak jerit, tapi dia tegas, anak akan terus dengar. That's why sometimes macam you cakap lah, the support of the husband towards a wife, handling the children in the family pun ada satu benda yang penting lah. Sebab suara ayah tu memang powerful. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, kita semua susah nak bangun kan, susah nak bangun sekolah kan. Jadi ibu ni akan macam sampai ketuk-ketuk almari, pintu, Nuraisha bangun, Nuraisha bangun. Tidak, tak bergerak. Ayah saya lalu sekejap je, Nuraisha bangun, terus terpacak macam ni, terus keluar pergi bersiap. So saya rasa suara seorang ayah tu, the responsibility tu memang sangat besar dan benda tu it makes a difference lah. Satu orang kata if there is no father figure in the family, it's a bit different lah untuk pembesaran anak-anak juga. Right. Cik Azad, saya tak nak tanya soalan yang sama sebab anak baru kan. Tapi saya nak tanya Cik Azad, kalau Cik Azad boleh gambarkan seorang ayah baru kan, dengan 3 perkataan sahaja, what do you think it will be? 3 words only. As a father, yeah. A father who is a disciplined man. Discipline, Disciplined okay. man who can show good values. Values, okay. And then at the same time, individual who always tend to can show positivity. As for me, because saya always maintain untuk try to be positive always, whether involving in my personal life or also working life. Where if any issues, I try to take it positively, and also even to my family, I will try to show some good values, and also in the same time, like discipline wise, because my father was a very strict man, so he always maintained discipline in my house. So that's what even we are continuing until now. So walaupun arwah ayah dah tak ada, tapi still because kita dah membesar kat rumah tu, and kita still tengah stay kat rumah tu, but we can still understand like some of the things. Like contoh lah, dia paling tak suka budak-budak tak kisah budak lelaki ke perempuan ke, dia tak suka dia orang keluar malam. Okay. Contohnya. Okay. So sampai sekarang kalau balik kerja dah, even weekends ke apa ke, kalau nak keluar malam tu boleh kira sangat jarang, because benda tu dah di-practice. Dah terbiasa. So even kita walaupun whether tak ada ke apa, we can know that we are very adult and so on, we can do whatever we want, but still benda tu it's there. So Cik Kari cakap lah, you guys father yang create the culture. yeah, So exactly. culture tu dah terbiasa dah. Dah terbiasa, betul. So bila kita dah terbiasa, so where we tend to maintain that discipline. So what I wish to do is also to continue that for my child. Okay, so you already answer my next question. So you are saying that your father dah pass away. Okay. Yeah. And then you dah cerita sikit a bit about your father, which is he is a very strict man. Biasalah orang dulu saya rasa memang semua very strict. Sebenarnya my father pun very strict. Yeah. So sebenarnya selain daripada itulah, what other lessons yang very valuable daripada your father lah yang you masih pegang hari ni, selain daripada tak keluar malam tu lah. Oh, okay. Usually lah, because a quality that he had when he was alive is dia tak pernah takut dengan challenges actually. Challenges. So no matter what, he will always be positive and he will go on. The same, he will always, and because saya ni jenis kadang yang ada certain benda-benda kecil saya cepat risau sikit. Because I will overthink. But then he will always, if anything, I'll just go talk to him, dapat advice and so on. So he will ask me to go on. So like now, bila dia dah tak ada, I just became a new father. Yeah. So
awal-awal dapat tu, of course kita very excited and so on, but then when the reality hits, so the actual reality hits, so Yeah. kadang, because we are in the phase of we're going to grow a family, so of course so many things in our head while sleeping, think what are we going to do, how are we going to bring up our family on every aspects. Okay. So your strongest memory of your father is what? Yang ada dengan you sampai ke hari ni. Okay, I still remember masa tu saya bawa balik daripada check-up hospital. Okay. I think about few months before dia nak pass away lah. So what he told me finally was, don't over stress yourself. Don't over stress yourself on any problems. So everything will have a solution. Tak kisah sekarang, akan masa akan ada juga solution dia. So go slow. Dia kata jangan, if you keep on stressing this and that, mulalah nanti macam-macam penyakit lah, apa benda walaupun kita okay ke apa. But try to slow down and try to get things done slowly. The solution will always be there. That is very good advice. Yeah. Macam sama je bapak-bapak kita semua kan. Yeah. Macam sama kan. Yeah. Okay. You pass on this mic to Encik Khairi. Okay. I am sure. Okay, we know your father is still here with us. Okay, sama juga. Can you please tell us a little bit about your father, memory you dengan dia? Siapa dia yang shape you to who you are now? Share sikit lah pengalaman tu. So Alhamdulillah, saya ni memang anak bapak. Wah, nak Okay, bapak. so I think everyone, kalau siapa yang rapat dengan saya knows lah how close I am with my father kan. So memang saya rapat. Saya pergi mana-mana, saya akan bawa nama saya Khairi Kemat. So always like Kemat is there. KK, So Khairi KK, Kemat. so everywhere. Daripada sekolah rendah sampailah sekarang. Sampailah kat mana-mana pun, so people knows me like that. I think because of the name also lah. Kemat tu tak ramai kan, orang ada nama tu kan. So people senang nak kenal I because of that. Okay. Bila kita being anak bapak ni, maknanya kita follow, kita tengok dia macam mana, kita memang ikut dia kan. Whatever that he did, kita memang follow. So tadi ada soalan yang you tanya, the 3 words tu, I think is leadership by example. So that one ada 3 words lah, leadership by example kan. Okay. So kita tengok cara dia dan kita buat. So my father ni, okay, part of being a disciplined guy and so on, my father, dia teach me one thing adalah to be friend with others. So itu kelebihan yang saya tengok, dia memang siapa-siapa dia selalu tolong orang, dia memang baik dengan semua orang. So benda tu membawa ke saya dan membawa kepada anak saya juga. So we got the 3 generation now. So anak saya lelaki tu pun dia jadi macam sama lebih kurang saya juga. Dia akan senang bergaul dengan orang, senang ni because of I think how we bring how we shape the ni. And it is important sebab sometimes when we outside, okay, selain daripada orang panggil tu education apa semua ni, you must to be a street smart also. Yeah. So you tahu handle dekat situation apa semua kan. So dia punya additional so-called lah karakter apa semua ni adalah rapat dengan orang, baik dengan semua orang, berbaik sangka dengan ni, and that's a thing yang I still follow until now. Okay. Dia macam dalam ketegasan tu ada kelembutan. Your father kan. Dia tegas dengan orang, dia tegas dengan family dengan ni, okay. Tapi dengan orang lain apa semua ni, dia punya cara dia layan apa semua tu, so that we tends to macam ni. So bila kita jumpa orang, macam mana kita nak jadi kita punya hablum minan nas kan. So kita follow daripada situ lah. Okay. So kita nampaklah perbezaan antara ayah Encik Azad dan juga Encik Khairi lah. Kita pas tu. Tuan Haji. Kita tahu macam tadilah anak pun 30 years of experience. Ayah. Memang kita dah tahu ayah Tuan Haji memang dah tak ada lah. Of kan kat muka bumi. Tapi those memories, apa yang shape who you are now from your father? Siapakah ayah kepada Tuan Haji Jamaluddin? Siapakah Encik Adnan ni? Kita nak kenal Encik Adnan ni siapa? Alright. Actually, momen yang paling saya tak boleh lupa sebab I'm the last person dia bercakap sebelum dia meninggal. Alright. And it happened to be we having a dinner.
We have a dinner dan dia makan satu benda yang dia tak pernah makan pun dan dia tak pernah usik. Benda Yong Tau Fu. Dia takkan pernah makan. Hari tu malam tu dia makan. Dia makan and then he happen dia pergi ke masjid. During masa perjalanan ke masjid tu, rumah depan saya tu terbakar. Wow. Rumah depan saya terbakar dan we are tengah sibuk nak mengamadamkan api tu. Dia rupanya lari daripada masjid untuk nak bantu. Dan masa kami tengah sibuk nak memadamkan tu, anak buah saya panggil saya pakcik lah. Cik, Datuk pingsan. So saya bergegas ambil dia, bawa dalam kereta. Sampai dekat hospital, doktor cakap dah tak ada. So that's the feeling yang saya rasa orang yang terakhir bergurau masa makan. Dia pergi masjid, kita tengah having a crisis of terbakar dan dia kata orang tu tak ada dengan kita dah. Maksudnya Mengejut saya. So that's the moment yang bagi saya tapi bagi saya dia seorang ayah yang ayah saya ni bukannya dia seorang tukang kebun. Okay. Saya datang daripada keluarga yang kata bukan miskin lah, maksudnya miskin lah, tapi dia adalah seorang yang bagi saya tengok kami datang dari keluarga yang besar, keluarga yang ramai, 12 orang dan saya adalah anak yang ke-11. Dan saya boleh bayangkan bagaimana dia dengan kerja dia bawa basikal daripada Kampung Nahoda tu, di Batu Cave tu. Kerja dia di Ampang, lebih kurang dalam 30-40 km. Naik basikal hari-hari and then dia seorang yang gigih dan bagi saya semangat dia tu, itu yang saya nampak. Semangat dia untuk membina atau mengajar kita bahawa kehidupan ni bukan satu yang beban tapi dia merupakan satu tanggungjawab. Dan apa yang saya nampak ialah dia gunakan apa kepandaian dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Sebagai seorang tukang kebun, dia bukan boleh duduk diam. Kalau ada tanah yang tanah yang terbiar atau apa, dia mula berkebun. Itu kekuatan dia sebab dia tukang kebun. Jadi dia boleh menghasilkan sesuatu. Jadi situ saya gunakan kata, if anything you ada strength, alright, gunakan your strength to develop something. Jadi situ the value yang saya nampak lah. Bagaimana tak kira apa juga strength you, tapi bila daripada apa yang tu you bina dan you kekalkan that ni. Dan saya rasa dengan strength tu yang dia dapat memberikan kata orang tu satu kehidupan pada kami sekeluarga. Walaupun yang satu yang saya boleh ingatkan dia selalu cakap dulu, jangan bandingkan you dengan orang lain. You bersyukur dengan apa you ada dan perbaiki apa you ada. So that is my father. And then yang bagi saya seorang yang tidak ada zaman dulu. That is why dia bukan tukang kebun kerana apa, tapi because of keadaan. Because dia lahir zaman Jepun, betul. There's no education atau apa dan so kalau dia melahir zaman kita, mungkin saya rasa dia bukan tukang kebun. Somebody else tapi dia punya semangat untuk dia ialah dia tidak kata orang tu, dia menggunakan apa juga kepandaian dia, kekuatan dia untuk apa ni. Itu yang saya nampak. So that means how your father shaped you is he said that be the best version of yourself. Yes. And be better than yourself previously. Betul. Jangan nak bandingkan kita dengan orang lain, but be better from your perspective lah. Betul. Jadi lagi bagus. Oh, okay. Wah, saya rasa terbakar jugalah sebab me losing a father also. My mother left me earlier. Masa I masih bukan kecil lah, maksudnya saya dah habis sekolah lah. Tapi father left me around maybe 5 years already. So ayah sempat lah bersama dengan saya sampai saya kahwin dan lain-lain kan. Jadi saya boleh nampak those values kan also have dekat my father yang mencorakkan siapa saya hari ni. Kalau orang cakap kau memang macam bapak kau, boleh bercakap, boleh borak dengan orang, very friendly dengan orang, can be easily be there. My mother dia lebih soft spoken, dia diam sikit, relax sikit. Tapi when kita boleh nampak when kita punya parents, antara father atau mother pass away, kita boleh nampak how people come together tu, that showcase who our parents are in their life kan. Kita boleh nampak kan, wow, itulah orang yang macam semua orang go to, semua orang very happy to meet with, go for semangat, go for pendapat dan lain-lain. So that's what shape us today lah. Alhamdulillah lah, to our fathers lah juga. Okay, so
berat topik ni tengah berat. So saya kurangkan sikit berat tu. Saya takut kita kena prepare tisu. Orang kata orang lelaki pun ada menipis air mata. Betul. Touching moment. Dia bukannya orang perempuan je. Orang lelaki pun. Sebab yes, because that's who we are kan. So kita tak boleh nak lari daripada asal usul kita. Itu yang menguatkan siapa kita. Okay. Sebab ada dekat you. I tanya you dululah. Okay. The biggest change. Macam you cakap tadi, dulu berdua, lepas tu bertiga, lepas tu berempat, berlima mungkin kan. Kita pula tak adalah nak ramai 12 orang macam mak bapak kita dulu. Tapi the biggest change bila you dah ada anak tu apa tu Haji? Alright. Okay. The biggest change in my life is about making decisions. Making decisions. Because kalau dulu kita seorang, we always talking about ourselves. Ke mana kita nak pergi, dengan siapa kita nak apa benda kita nak buat. Tapi apabila kita dah ada anak ni, the decision is bukan kita. The decision is to make sure dia dulu. Always children first lah. Alright. Apa dia ni, kekurangan dia, apa keperluan dia. So in term of me, the changes is about decision making. Satu lagi ialah changes ialah kita kata orang tu selalu berasa beralah. Berasa beralah. Walaupun orang tak tahu sebenarnya one of the biggest changes saya ialah dulu saya heavy smoker. Saya ni dulu memang kalau orang kata smoking saya sampai isap okok gudang garam kalau apa sampai baju ni berlubang-lubang. Then I'm kata orang tu memang chain smoker. Alright, 20 pack tu 3 kotak satu hari. Alright. Wow. That's a lot. But anak yang mengubah saya. Isteri tak boleh mengubah saya sebagai orang heavy smoker kata. Memang orang cakap macam tu tau. So anak saya yang mengubah. So how they change saya, satu benda je dia cakap dengan saya. Masa tu dekat TV tengah promosi paru-paru kan. Orang isap okok, gambar paru-paru apa semua. So I was sitting tengok TV dengan dia. So one question dia tanya. Ayah punya paru-paru macam tu. Deep tu. So as a father, you tak boleh nak jawab satu kebohongan atau satu you nak dibuat cakap. Saya diam je, saya tak boleh jawab. Tapi at that instant, I make a decision, I will stop. And that is a big decision yang saya buat. And how, kepada siapa smoker saya tahulah macam mana you really. But I make a change on that. That is the biggest change lah yang anak menukar saya. Seorang anak menukar saya. Itulah ya. So that a lot of difference lah. Dia sampai keputusan atau apa. Tapi yang biggest yang saya boleh ingat itulah. Yang mengubah hingga saya rasa dia memberikan satu impak lah dalam kehidupan saya. Berubah dari seorang heavy smoker kepada orang yang boleh meninggalkan sesuatu. Because to do that you need betul-betul determination, betul-betul willpower. And that willpower determination tu bukan datang dari saya, tapi daripada soalan anak saya tu. Yang bagi saya, kita sebagai ayah, kita tak boleh nak bohong, kita tak boleh nak cakap benda yang salah daripada tu. Betul. And that is reality. Whatever you do, that is reality. Dan you tak kata, saya isap okok tak jadi macam tu. Betul. So that is where benda yang macam tu yang kita akan kata orang anak-anak benda tu yang kadang-kadang perkataan dia, perbuatan dia atau apa akan membuatkan kita membuat keputusan tertentu. People say children don't lie. They say the dullest thing, tapi those are the reality tau. They like take out and then you suddenly macam hits you macam that's true. Kenapa aku masih macam ni sedangkan it's not good for my health. Yep. You know, and then when you make those changes sebenarnya boleh sebenarnya. I make those changes. But dia jadi dia punya spark, dia punya kata orang tu benda yang menyebabkan semangat kita tersentak. Dia push you to do it lah. Okay. Kita pass to Cik Khairi. What is the most biggest changes lah bila you dah ada anak dengan sebelum masa berdua je lah dulu. Macam mana? Okay. So tadi one part yang big change yang tu selalunya orang cakap in terms of responsibility and so on lah kan. Okay. Ini pun benda menarik sebenarnya because saya dapat baby masa time tu kahwin, lepas tu benda pelamin kan. Saya dapat baby. Wah, saya dapat baby tapi masa time tu kita masih lagi macam you masih nak sesuaikan. Nak sesuaikan diri, you masih lagi dalam level sebelum ni bujang apa semua kan. Okay. So
what changed me adalah it takes me about 4 tahun macam tu, okay, untuk for second baby. So anak second tu memang betul-betul kata dia rapat juga ada anak second I lelaki. So dia rapat dengan I because of I'm the one yang bangun, yang buat ni, yang buat tu apa semua ni. Then I rasa macam, oh tak apa lah, kalau ada another baby penat something like that. Then I know. Aku cakap, oh macam ni punya kan. Tapi I dapat baby selepas tu cepat lah. Sebab mama kata, okay lah, you can handle this, right? So but that is a big change. So because of that, apa nama, responsibility tu bila you pegang, dia jadikan, then lepas pada tu, it's a norm dah. So dah norm. So bila norm, anak yang ketiga tu dah norm. So we helping each other. So then it makes me realise lah. Sometimes anak ni hikmah dia, ibrah dia datang dalam bentuk yang macam tu. At first when we have a baby, kita rasa macam okay lah, kita pun ada baby. Tapi you tak betul-betul carry the baby kan. Masa-masa baby lah. Bila dah besar tu, you pun bawa lah dia ke sana sini apa semua ni. Tapi the moment bila yang second tu, and I do all this, maknanya daripada susu, daripada apa semua ni, kita yang jaga dia sampai mandi. Before that, anak I yang number one tu, I tak pandai nak mandikan. Sampai dia besar sikit, I pandai. Oh, yang kecil Takut lah masa baby tu takut yang lah. kecil tu semua dah boleh buat. I boleh mandikan, boleh tukar lampin, boleh ni apa semua ni. Then anak yang ketiga dapat tak lama lepas tu lah, kan. Tapi dah jadi okay. But it's good. So that dia jadi response, you akan jadi macam more concerned. Oh, dia kena buat macam ni. Kan sekejap lagi dia kena ni. So that's a big change. And it give me a very positive punya karakter lah. Sebab saya faham kepada ibu bapa, pada parents yang muda kan, baru yang kahwin, ayah-ayah muda ni, you will face the same problem like I face untuk anak yang first tu. But kalau you boleh change, okay, change lah. Sebab nanti bila the moment you change, dia akan jadi something yang wife pun akan happy. Dia tak kisah 10 anak pun dia okey lepas pada tu. You pula macam, oh cukup lah, 2 cukup lah, 3 cukup lah. Okay. Pas tu Cik Azhar, sebab dia dah macam risau. You cakap pasal first fathers. Dia kata, alamak, I pun macam sama je ni. Adakah you sama macam tu? Okay. First, kalau kata biggest change tu for not only me, but including me and my wife lah. Biggest change, kurang tidur. Actually, because kita we are married for almost 5 years, but then we got a baby after 4 years lah. Okay, we waited about 3 years plus. So in the meantime tu, kita berdua je. So kita dah terbiasa. And kita pergi mana-mana ke apa ke, so berdua je. And then tiba-tiba, because we were waiting for baby, and then dah dapat dah baby dan sebagainya. So now the biggest change, everything yang kita dah biasa tu, kita nak ubah balik, because kita dah terbiasa lama sangat berdua tu. So pergi mana-mana memang beg penuh lah dekat kereta. Sekarang barang kita, kalau satu beg, barang baby 2-3 beg. Betul. Macam-macam benda nak ke sana ke sini, dia punya stroller lah, everything. So memang pack lah bawa naik kereta tu untuk khas baby tu lah. So and then another big change that saya nak attach together with Cik Jamal punya ni, like stop smoking actually. Because bila kita smoker, kita tak boleh pergi dekat kat baby kita. Betul. especially young, infants lah kan. So what I did awal-awal tu memang, because memang bila dah tahu wife mengandung pun, kita memang dekat niat tu memang kena cari jalan untuk berhenti. Walaupun pernah cuba beberapa kali, cuba fail. So but then kalau kita kat sendiri, because kadang kita kerja ke apa, kita tengah memikir tu lah, okay, kita nak pergi smoke ke apa kan, benda tu nak susah nak avoid. So but then macam Cik Jamal tadi cerita, anak tanya. Anak tanya macam sekarang saya pula, bila tengok baby, saya tengah tengok muka dia. So bila saya tengok muka dia, I think like, yalah, kita tahu ajal maut tu memang satu side, but then in the same part, kita pun kena usaha lah. Kalau kita nak try to be healthy, to be healthy, so I have to stop. So what I did, I register for quit smoking clinic kat KKM. So now dalam proses tu lah. So insyaAllah dalam 2 bulan lagi, target dalam 2 bulan lagi fully reduce. Ikut dia punya
smoking cessation plan tu lah dalam fasa tu. Hopefully. Cannot stop immediate. Yeah, cannot stop me because like Cik Jamal bila kita pernah jumpa tu, Cik Jamal dah yang mention awal, don't stop mengejut. So at least okay now going with the plan lah. Hopefully that one day I can be smoke free. Itulah macam Cik Jamal kata dulu, bila dengan wife kita tak pernah terfikir. Betul. Tak pernah terfikir. But actually the same time because consider dia tengah rasa second hand smoke, which is more dangerous. Correct, betul. So tapi masa tu kita tak fikir, tak apa. But now sampai saya dah minta maaf dengan dia dah. Saya minta maaf dengan dia because masa tu kita tak fikir tau. So but now bila anak dah ada baru yelah anak kan. So but then yelah, but still ask forgiveness from her, and then insyaAllah we're gonna try. Hopefully berjaya lah. InsyaAllah kita doa sama-sama lah semoga berjaya. You have to have high. Hai, yes, semangat. Kita Malaysia. Ya, Power betul. must be Betul. Dia macam small steps tu Yeah. the most important lah daripada tak buat apa-apa langsung. Betul. Itu penting lah. Okay, sebelum kita pass back to this side, what do you think, what worries you about your children's future lah? Sebab you masih baby lagi, so you cakap baru lagi. Tapi apa yang menyebabkan you sangat-sangat worry for your child's future nanti? Okay, usually lah because I'm maybe experience tak banyak lagi, but apa yang based on what is going on at the moment lah. Yeah. Dua main that one is education, another one is healthcare wise lah, where I must always be prepared. Because sekarang ni lah kita dengar yang tu lah, yang ni lah, where macam-macam benda dan sebagainya. So maybe at the moment concern saya mainly on that, education wise and also healthcare, where if anything also I'm very prepared lah to face. Especially keuangan lah Kewangan, we can say now. Keuangan. So everything is not cheap now. it's not cheap because even ni lah, because kita dengar ada isu ni lah where Correct. because not everything is covered and so on. So that's why I'm very well prepared. So at least tak adalah if anything or what, I can still straight away apa ni. Saya tambah sikit soalan sebab tadi saya suka jawapan awak. Yang awak cakap bila ada anak ni, dulu kita satu beg mungkin cukup lah suami isteri. Sekarang anak double bag, stroller apa semua. Okay, dalam keluarga sebab anak kecil lagi kan, siapa yang pegang stroller, siapa yang bawa anak sebenarnya? Siapa yang lebih bawa barang, siapa yang sering bawa anak? Okay, usually kalau honestly saya prefer dukung. Saya prefer dukung. So wife dia akan guna yang apa nama dia, like strap on tu kan. So stroller tu jarang lagi lah. Ni but usually kita both of us. Like saya prefer dukung macam ni je lah. Saya akan dukung and then jalan. So barang lain isteri yang bawa lah sebab dia dukung anak. Because usually kalau jalan-jalan ke apa, I will try to minimize lah. Saya akan pegang. Usually bag apa sekarang memang saya akan pegang. Banyak pegang anak adalah you lah. Wife. Wife. Tapi yalah, macam contoh kalau dah balik rumah, yelah kita balik dah tak boleh pergi terus. So usually bila tengok first thing yang dia tengok muka kita tu, dia akan mulalah bawa muka nangis sikit lah, muka ni lah, expect kita nak dukung dia. So tu kadang dah siap-siap bawa jalan ke apalah. Okay, faham. Okay, kita pass balik ke Cik Khairi. Soalan yang sama Cik Khairi, dua soalan tadi lah. Satu, sebab dia ada jenis macam ni tau. Ada jenis perempuan yang very OCD. So lelaki ni kadang-kadang dia very tangan dia slippery lah, jatuh lah, rosak lah. So sometimes wife macam awak lah settlekan anak, saya yang akan handle. Tapi macam your case, siapa yang buat yang mana? Okay. Best soalan ni. Saya sebenarnya terfikir kat tadi. Dah lama kan. So siapa yang ni? Dan I perasan. Okay, masa time tu yang during baby time, my wife banyak pegang. I yang handle barang because I yang OCD tu. You yang OCD tu. Terbalik. Jenis yang macam make sure ni ada. Sebabnya dia jadi macam ni. Kadang-kadang kita ni, contohlah ada benda yang dia tak bawa kan. Kita jadi macam bengang. Alamak, ini tak bawa. Barang baby ni macam-macam kan. Tapi kalau itu I yang handle, kalau tak bawa, kita yang salah. So I take a chance macam tu lah. My baby tiga-tiga tu badan sedap. Masa baby lah. Sekarang semua dah ni. I pula yang sedap. Dia pula yang ni kan. Terbalik. Tapi masa time tu my wife kurus kecil je. Tapi dia handle lah. Dia handle. I yang bawa barang banyak macam tu. Okay, so your soalan yang kedua tadi, what is your kerisauan lah, your worries for your children's future? Seorang dah universiti. Ya. Yang selebihnya? Betul.
bila tanya saya memang sekarang ni anak saya complete. Satu kat universiti, satu kat sekolah menengah, satu kat sekolah rendah. Okay. And my big worries adalah dua yang main. Yang pertama education diorang. Okay. Because saya percaya with education can ubah hidup kita. Betul. So sama dulu masa saya kecil pun that's a thing yang diterapkan oleh parents saya. So alhamdulillah bila kita dah ni kita boleh ni lah. So education nowadays challenges diorang punya ni very ni kan. Setakat budak-budak full straight A's ni berlambak. Lepas tu orang ada 4 degree flat pun dah lah apalah berlambak macam sekarang. wow. So this Tak the macam thing. dulu But another part yang I concern also in terms of menghormati orang. Because I perasan generasi yang sekarang ni Bit kurang different lah. betul. Different lah. So Adakah because too much time on the phone so tak ada Maybe, yeah. social skills? you're right. Ah, Take a seat, bring your story.